Dobar dan, prijatelji. Lijepo vas je vidjeti ponovo danas, ne baš na istom mjestu, ali blizu. Hvala Svetlana na ovoj divnoj najavi i na divnom sjećanju na jedno upoznavanje. Zbog vas, crnogorski bedem nikad ne može biti srušen dok je nepokorenog Belvedera, jednako prije 90 i prije 4 godine. I bit će ih još kad god treba, a treba će dok god ima Montenegra i njegove nepokorene zastave. Mi ovdje to znamo od kad postojimo. Niko nije morao da nas uči, ali smo mi morali 4. i 5. septembra 2021. da naučimo ovdašnje pokorne sluge srpskog sveta šta je Cetinje Crnoj Gori, šta je Crna Gora Cetinju, a šta su Belveder i snaga zajedništva na njemu. Krenuli su silom, ne zbog ustoličenja, jer i nije riječ o vjerskoj, nego parapolitičkoj i paravojnoj organizaciji, već da bi popove pratile horde njihovih vojnika, čiji je zadatak bio da na sred Cetinja razviju tuđinske zastave i naprave klerofašističku orgiju u srcu Crne Gore. A znamo šta svuda u svijetu tuđe zastave znači u državnoj prijestolnici, okupaciju i pokoravanje. I završili su silom, suzavcima, gumenim mecima, pendrecima, lažima. Prevarili su se da su pobjedili time što su 2 popa ugurali u manastir pod pancir ćebadima i pod oružanom pratnjom. Izgubili su toliko da sada taj tron dijele na 2 dijela, jer im nije bio dovoljno dobar onaj zbog koga su htjeli da izazovu građanski rat. Izgubili su onog momenta kada su zorom pune autobuse hordi okrenuli nazad ka Podgorici. Izgubili su toliko da su nakon Belvedera pale 2 vlade za 2 godine. Izgubili su jer je fašizam osuđen da izgubi svaku bitku. Izgubili su jer su zaboravili da su na tom istom Belvederu prije 90 godina ljudi ginuli od istog neprijatelja zbog istih ciljeva, a da smo mi u noći između 4. i 5. septembra stajali na ramenima tih heroja. Poraženi su jer je danas, 4 godine nakon te epske noći, crnogorsko društvo osvješćenije i jedinstvenije u borbi protiv klerofašizma koji nam se besprizorno svakodnevno nameće. Shvatili su čak i oni koji su nas tada kritikovali koliko je lako postati meta vlasti sklepane pod palicom Crkve Srbije, ako se borite za dostojanstvenu građansku državu. I to je dobro, jer na Belvederu nismo branili samo sebe i Cetinje, već i njih i čitavu Crnu Goru, duboko svjesni da smo na strani pravde i istine. A do istine ćemo doći, makar bilo potrebno još 100 Belvedera. O tome ko je komandovao da se otruje čitav grad, ko je ispaljivao gumene metke na mirne demonstrante, ko je lagao da smo pucali i bacali molotovljeve koktele na policiju, o tome šta se dešavalo u zgradi vlade u noći između 4. i 5. septembra. Doći ćemo i do istine o 2 tragična cetinska masakra zbog 23 izgubljena života. To smo dužni i njima, ali i njihovim porodicama koje svakog dana već mjesecima traže odgovornost i pravdu na Kruševom ždrijelu. Kako su oni stajali sa nama na Belvederu, stajat ćemo i mi sa njima i na Kruševom ždrijelu i gdje god bude trebalo. Jer opet će iz našeg strpljenja buknuti bijes, kao što je iz ideje Belvedera buknuo svaki naredni protest u Crnoj Gori na istim temeljima slobodne, građanske, evropske, antifašističke i dostojanstvene Crne Gore. Kao što će buknuti i svaki naredni na Cetinju, u Pljevljima, u Kotoru, Bilom Polju, Budvi i gdje god, kad god bude trebalo. A za to su nam potrebni odlučnost sa kakvom smo krenuli 4. septembra ka Belvederu, hrabrost sa kojom smo čekali svitanje policijske jedinice i prije i iznad svega jedinstvo i zajedništvo kojim smo pobjedili mrak i pokazali da smo jedni drugima najpotrebniji. Bez toga ne bi bilo ni Belvedera, ni simbola otpora u koji je izrastao. Pred nama je vrijeme novih protesta, novih reakcija na njihove sve brutalnije akcije. I iz toga ćemo kao uvijek izaći kao pobjednici, jer nas je vaš, a i moj, legendarni Cetinjanin Mladen Lompar davno naučio da nikad ovdje neće biti posljednjeg boja, mi smo vječita meta.